Dipu Don Bosco Higher Secondary School Pen School Exhibition Kibi. Joysing Doloy Auditorium Hall along Ingdengetom Karbi Student Fraser Meet Kangni. Lamding Road Kilometer Krehini along Forest along Le Rat Kacherai. Kardom Nili Karbi Birda Tamang Thare Chisong Teron Nambir Tangton Pen Arjay Tham. Dipu Don Bosco Higher Secondary School Pen Pai Pai Nipayang Korat Rock Arni School Atik Kubalog School Exhibition Kam Food Fest Kipedupon. Dipu Don Bosco Higher Secondary School Atiku Balang Pai Pai Nipai Ingkora Chok Arni Kapadopon School Exhibition Come Food Fest Adwanwari Karbi Anglong a Deputy Commissioner Adil Khan si Ingpupon Alangli Exhibition Kangpu Alamjir Along School Apor Henlo Kemenaya Por Puning Chedam Lapen Laso Apor Semdem Pen Loka Charlie Pameji Aphanta Osumarapan Lam Kethananing Parungpon Inspector of School Arong Pipen Chenglok Penangan Bishop Tan Bangatum Chetongdun Exhibition Pangcheng Chia Prang Deputy Commissioner Adil Khan School Ben Adilung Pen School Heman Ingtum Arnipon Dipu Gop College Karbi Student Committee Hin Penchapatir Pipon si Pai Pai Nipayang Korat Rock Arni Dipu Joysing Doloy Auditorium Hall along Ingdengetom Karbi Student Fraser Meet Kipadupon. DGC KSC Amai Pujen Bepan Kechapayam Pupon Amay along Aluhi Sarpo Aman Peng Pen ECM Dibrugarh University and Parta Jaffa Amai Pulong Sing Teron Kachitongdun Amay along Man Peng Aluhi Aman Pen Dr. Lipson Rongpi KSC Amai P Barim Sangpi Panchimi Rongpi Pendang Loke Ongdung Man Kedo Atum Chetongdun Mayalong Loka Charlie Bob Owe Kimiatum Kopuson si ke Charlie Nangjima Lapen Epi Po along Pentangka Wan Po Ladang ke Paroka Thap Lapuson ke Chokche Kacharli Ji Lamang Pame Pen Ining Chirot Dut Pen si Charlie Ponang Ji Po Alam Hai Hui Mayalong Aluhi Atum Pen Than Parepon Nasi ke pai po kipia pesta penda ade kadopon teknik mohe klip kam jongta Tingwasta tu mebetang tum tanah anglo tongka Bena percentage person ma pakai tak anglo nasi Ting kudu nai het tu nai lote Kacang lagi nak pakai apa sih aking kam itu nai Karbing long look forest kerai tangalong le aron repen kachirai apai nangbat bom tanglo. Difu Lamding Kacheleng at Dak Kedo kilometer Krehini Tobar Arai along Kedo Forest Reserve along le along Ongdung Aradatum Damsi Kachirai Jiapan along le along Kedo Tengpi Tengprang Pansi Kachirai Jiapan Bor Ibon Forest West Division DFO Jagannath Rongpi Pen Japonsi Forest Central Range Ranger Didi Shyama Tumpen Rad Atum Kachirai Ji Kapor Iat Adim along Humri Dam Bangso along le abangke Ajada Bidi Pensita Bangso along le abangke Pipon Tekte Pusi DFO Rong Pipen Ning Jepon Desafab tiga aling tu Mungkin mamia gangbura bang puhat encet pa gangbura benar build man hoigul itu lo lasan ke megri hidia gangbura mata ambreng jalong si bang along ngich bilang আমি আজি DFO মহোদয় সাৰৰ লিডাৰশ্বিপত আমাৰ ACF সাৰ আছে আৰু আমি আমাৰ ডিফু ৱেষ্ট ডিভিজনৰ আন্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ৰঙাপাহাৰ ৰেঞ্জ বৰলাংফাৰ বকলিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ আমি আটাইকেইটা ষ্টাফ মিলি আজি আমি এনক্ৰচমেণ্ট এৰিয়াত আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি এই ফ্লেগ মাৰ্চ যিসকল এনক্ৰচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি বাধা দিমেই আমি কেতিয়াও এনক্ৰচমেণ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ এইখিনি আমি আমাৰ ৱেষ্ট ডিভিজনৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জে আমি কঠিন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি যেনে তেনে হ'লেও আমি এই এনক্ৰচমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰটেকশ্যন দিম এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে তামোলবাৰী DCRFৰ অন্তৰ্গত ডিফু লামডিং ৰোডৰ 12-13 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এৰিয়াটো প্ৰায় 10-12 হেক্টৰ মান দখল কৰিব বিচাৰিছে আৰু হাবি কাটিবলৈ আহে প্ৰায় ডিফু চহৰৰ পৰা বিভিন্ন মোটা মানুহ পাইকি মানুহ মিলি প্ৰায় 400-450 সংখ্যক মানুহ আহি পেলাই জংগল কাটিব লৈছে এই এনক্ৰচমেণ্টটো যোৱা 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা হৈছে 27 জুলাই তাৰিখটো হৈছিল আমাৰ ষ্টাফে আহি আমি খেদি পঠাইছিলোঁ আৰু 2 আগষ্ট তাৰিখটো হৈছিল আমি খেদি পঠাইছোঁ আৰু 23 আগষ্টত প্ৰায় 400-450 মানুহ আহিছিল আমি
তেওঁলোকক মানা কৰিছোঁ আৰু শেষত আমি খেদি পঠাইছোঁ Apitu Ingnam Raikom at Saikam Atum pen kilometer Krehini Tamulbari pen kilometer Nerkep Arboretum Park along Flag March Asaita Padopon Tupusi Birta Longpon Non malam so pora pan diena Parman Birta Moington Panik Sene. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607 Email santanthonyschool@yahoo.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipatot birtalo wangtulum. Paipani payengkor trok arnia nerlopor pai isira chitima por malompen dipulu rulang surangsna sarpo cultural hall along Karbi togbang atirang ningkan hini arta kepleng lapen manim lamsai ningkan hini arta kepleng katalon pon. Lorlangso rangsina sarpo cultural hall along Karbi tokbang aterang ningkan hini arta kepleng lapen manim lamsai ningkan hini arta kepleng talon pon. Labangso amai along alhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachitong dun amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi EM Umar Singh Tiso EM Kache Rongpi Pi atum chitong dun. Labangso amai along Lamet Guru Lunse Timung apan nong e pajirpon.
Pai ni phaing ko rapho arni longsang mukrang adwana long don kuru akumlin Karbi Bhaktitom Trust Bamon kuru puning ding ahin pen ada por phai sir ke por pen ing pupon Bamon po tum chetong don si don kuru akumlin kangpu mesen pen pachun pon lapen anarlo por phai sia por pen radamai pita ing nipon Karbi Bhaktitom Trust amai pu sonjep ingleng pen kachari pon amai long Karbi Bhaktitom Trust konjon bang diben timung pen si mai ke phalam thi jaipon alui sar po man pen kachetong don biren hanse bidisar diuri rong pila pen barim ingti pen chenglok penang an ke thegi ding atum chetong don labang so mai long non ke bang ja por along ko sonsi Karbia khayatum arnamatum pen chingki pon si aprang andam nang popusi mai long lamthi jaipon domo bang da donai lum da donai lasi sonsi ang deng wang bom lo Sirigones made don kuru pankacho ni petia dangta so pache tonsi tumi abangke chilo chamlo panglu lo pangthek lo to vipi ko lo pini abang aseng hum ta kang pulo pengke pini hala kumdin da kang pulo Pini aberta bang kelapon si kang ton poniklo lai pom tha card news channel domi thak me korang thu